adishimama dumienu abo ewo akyerebe no eso yama adihye no munyina amamo akwaba edeba amansan agiatumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM so kasafidie butu ma konko Ghana mu eye apoamantamu atem aboabo mame ekuafra kuma batampa studios ani yesi enkonyan ensema wodo a edi ahim ewo my konko Ghana mu yanom ani ensem twerafo atena kwadwo apa Kasiebo dem a watintim jagu enkata eso owieye woboache de mosamufo panyini wono so jebre waso no mu kroje de di kana sevada so aso atimu enjiremu ena adishimama mede ba bedai we ensem no edoso nemom de di akotra wa Kasiebo mu ebi ene sai nani na muframa mu echiramu se eye endi samanyo krono wo mu franka tuni ora dondo amani mahama ne rani metro paso wasesa no na seye no kre senya no kre rani metro obi anim se wo nom empepe eye obenfo na gen opoku ageman na wakasa ne nkasa ye ni mo ye de sade ono so ache na adwere ede be ma mo kama na nuachi adeshimamba sa occupy Jubilee House no ebi so friend sa occupy Jolobi House demonstration gusu ekwoso de tre no ene no mka so mbawie na sa wonim sa ayasemo abaya na adwe so da feda from mama omajai na emunsam edapono so wode biewaso me de bedai wo na sabre se okọ sentimental ma on se me ya sante de hye otumfo de hye konkronti muba Facebook ama osema setuntum ai ewase kire esanse adiato asantefo ani pa titru adehyo mo bantama bato mpesua so na diesie no medi mama ne bo ede ba abusuafo we ne ensem awodo a egu eye apono eso a ensem twerefo kire msem mfa mu nhiremu nyina no emedan wusima ne poli aduasa eso so entamuo yedimu tiremu nyina ede bemawo na awiei kwa Facebook live Ahenkan 93.3 FM sa mi se tuntuma mi wo fesa na mga se mi yetuntum se mi se tuntuma me dan kwa lobi ba ready mi dem pa etibra Facebook na ba share like comment na wa share ama foforo so etimanya bi a share ye nyina ye ngi twi ne kwa Facebook ai yaduru wei me pa chaw wose subscribe atrakwa conference boso ma piafo obeka busu akoro wa be di dwumadie so kon waso bia no ya ba abefo tentan na so apobenya kaibo na so etima behwe de etwagu afa 0533 898 915 0533 898 915 adwenkyere no fafa so na fa ebra na afe no yenkenkan enso emfama ebra se na efata enso so emuo Ahenkan FM na awia pramtubra Akan Kasiebo mu okenkani ayame adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanim kan afe ensam no emu enkyeremu ensoso enie Ahenkan FM yankwai yes ensam no ase ade ama wana ye amanwesemu ene ye de wo efrase na ayade se enei ensam nenam ewiem ene se Empempe Franka tuni edema National Democratic Congress ndisi amanyoko no eye owura John Dramani Mahama opagini wanu kroya brebi atwam no ya oman konko Ghana mampanyini na eyade sie tu na de eso no wantene ho asafin pino ni aduono wasanso gira mu biem sa wo pre eye mampanyi dibra no wode tentam ya yadobe ye bia amfa na 2020 no oba no yesisa biontoso nkwa na ntinti wopade obebo na chidom eno wobo eye obenfo na gen opoku agimaidin se wo mo na chidom no ne nko okon no ampa ma me so gituma wode ni nyina no ebo nto wa Ghana fana ba bia yo mafam de bia se komo se bekatumi na so so mo wai ya amfa na eno na 2024 so owura John Dramani Mahama sanya akwanya ni biema wo se tu Frank adiama endi samanyokro no ayensem bisa bebre se owura John Dramani Mahama wasanso de obenfo na gen opoku ageman enese kwa na anase wosesa no eni edi bebre na apiepie ama former chief of staff owura Julius Debra Kranso ni di edi ahim ese wan sha no na owura John Dramani Mahama edi ne beko
ebi so kyerem sa da bi obenfo nana Jane Opoku Ajemayana owura John Dramani Mahama sade ne beko ebi si da bi Sam John akran so talk one corner a wono so wan hwa na John Dramani Mahama de nakọ enti akoye nsɛmisa bebre se no na wase ye hwɛ na mpanfo mu di piepie no ya twebe wo mu busabusa wonom sɛ mokora no mu so musai na enu nam so bi ama obenfo nana Jane Opoku Ajemaya 2020 no yɛwura ne meti de mo owura John Dramani Mahama wakasa ana ma mi kyerɛ mu sɛ oh sansɛm a edi ahim ne nya no maganafo embio masum ma sansɛm ne mbonguro masum sa de owura John Dramani Mahama ba sesa no na okwakofa asumasia na obenten wo kyerɛ mu sɛ enu no de hu nya nipa owura John Dramani Mahama bebo ne din no ehu enya NDC mpempren de yin omo pa ne sɛ afimpinu ne aduonu enan wo mo nsa beka tumi na omo nyina aboa ama mamuo no aya akono na wakyese ono obenfo na Opoku Ajeman no waye na afamu die e de aboa owura John Dramani Mahama eno opanyina bedi adanse se na mamuo awoyi no se wo meye oswafo no hwe enwuma hwe adwade ntotoya eso no wani agoro wo yedo betumi bia de boaye ama NDC aban no eya akono eba no nwuma hwe afamu a wogidi se samode mbo no ana owura John Dramani Mahama ehwe so a woyi no se wo mebo na chidom e wa fimpino ni aduonu abatori mu na sa abato no so no wanti ana ene ma mi behunu no na matifido ubehunu na masantimantamu ubehunu na matoyamantamu na chese brofo akase ni oyidi guo yana fam die bia se de beya Ghana fo betimi agi NDC amanyokon atomuo etu otamu se owura John Dramani Mahama de wani ne nante ye no wa kyerɛ wodo a kyerɛ no waye na fam die nyina etu ono de wonum suo atwen wopɛ won pepe no ɔta wan kɔna ɛne wo hwɛ sɛ duere beyi ne bia so no wogidi ye sɛ nipa koro no sɛbsɛb mpraduasa ekuo ne nim sɛ obetimi aboa ama nneoma timi akɔ ɛyɛ Ahenkan to no mom de won hyɛ da nwene hu bebre sɛ ye bɛsesa na ase ye nsesa no ne nyina muo no wo sɛ ye tumi na wonom ɛpɛ no ene botaya esi omani so. What controversy? There's no controversy. I was in the ministry and I complimented his efforts. Forget about this use, this unhelpful. We are just having distractions. We'll see when I get there. Crofo no beso makika nsama ye bibia ho ne mo oh eti wedi kwanse mo hyeda kora nya aso tietie sa ahuro ye na ekokoso no kora mutum na ade ne yanyanduru ho papa na akasa kro nyansi ni gira ye eti munya tobuase so si ni gira ye ne wia ye nyina ye behunu sade ye so ye betimi adi nkomo no ede afa sade be ya NDC amanyoko no titimu ne papa mu bia ne menasepo bia so enkoba wei eye obenfo na Jane Opoku Ajemana afimpinu ni aduono ono anana wo ye running mate di mo owura John Dramani Mahama na ne sam no amana suwa ane ye kyerem sai opanyini mo bedi akunya so pen na mo ba ye no enwema be pa na mo ye ya wugidi ye se 2024 ebetimi aboa owura John Dramani Mahama na di nkunim ene o se oh eti mo pese mo nche se mindi owura John Dramani Mahama ho adanse ana ene ye se ai no so ene adanse de bebre meka de miminim mema famu onse na mamuo nam ye so fom hwe nwuma so adwubade ne ntotoye eso ene ye se ai ene ye kohwe school so ye si ye ai school power ye sisi ye wo mayimu ya na nya asem ketwa ni ye dani biani ni ye de nyoma bi hyehyem oh ene airport ni ye sibi ni ye tetre bi susu emu eti nyoma de ye bi pa na owura John Dramani Mahama adase pa metimi adi pa ne se papa no o wakoma pa na koma no ayakoma bi asabio ehu moboro ni a ehu sedabi ni pa no wo kyere no mame nkɔ ne moa a kyesa sunsum no ewani mu eto no de o kyeremu se owura John Dramani Mahama ayo nipa bi a wo akukuduro wo atuhu akyɛ wo sabi mobrohunu enso de ma obi biara nti papa ne de wabo adwuma. What I respect about him is that he has a good heart. He cares. Otherwise, you see, for how long was he here? How many schools did he build? How many hospitals? We have had the polytechnics forever. You know what it took to turn it into a technical university? Building 2 universities. I'm talking only of my sector. Building 2 harbors, building a new airport. Why don't you have the same now? Ahenkan FM. Not just owura John Dramani Mahama. Obetra kunya no ezo no. Se afimpino ani dumienu mu. Ana wonya obenfo awanya ni baby eko the late Johnny Ivansifia Thomas die di kakra nsakura na 20
eno so 2012 ye beto 2012 aba no aha eno na ofira ase di wono akasa ne de no enti wa chese papa no waye bi a ubuma na besi 2016 ena oja baton ni mu ena aja chairman ene ne dom MPP for so beto aso ato chim se sa brand papa ne bo adwuma we ye bi a chese nya asem ketwa we eye obenfo nana Jenopoku Ajemaya afimpino ni aduonu na oyebra ni meti de ma Owura John Dramani Mahama na Mahama so amamuo enso emuo no o ma ni dibre se wonye osoafo obehwe nwumasua ni jubedie ntotoye eso na wate ne nka enso eno Ahenkan FM ma yempim so ne yakoyanim ewo eye ensam foforo enso emu na wode wadwenche no so ede eba bless na fatama bekenkan ede ama 0533 898 915 0533 898 915 na afesumu amo Facebook no mudi guo meba na mabekenka ni nyina mu ede amawo na afe mpempen mayentinsimai eyade se wo shubokuo baako wo mani abrepa wo mu friase from se face the country eye ho ye kirafe pinu ne aduonu baako no muo ena mu friase eye deda so mpeso mo ye oye kire bi sida ewo Ghana ha ena che so mo de fa na police for de asi ha o mo de fa na o mo de ato ya saa dididi mu a fipino ne aduonu miensamu ene ye wei ena oshubokuo fufrase so ayi ne ti a se akuo ya ukoma hu face the country from pen for be south so ewo mu na we de omo kire mu se ya from democracy hoop group na ene ye se ya omo de gu aproso ne se wasajifu Dr. Kwame Nkrumah aye na woda ayede edi afofi dade asena ni munyam no ane no aye September bosomini da na toso aduonu ba kwafi mpinu ni aduonu amiensa no omu mfiri ase ayo ye kire bi nsida aye nafua miensa ena omde yesa oye chanti fiti ebobosomini da toso aduonu ba ko ebesi eneda ya aye ebobosomini da toso aduonu miensa no ena omde yesa oye kire no eni ye cheso omu mfiri ase so mbe oye kire no omude omuhisi nyina gu apono so miaye ombefiri eye oye chena se biaye okwakọ wie ne nyina odigu eye enkrata so ede ye hihye ya na chese da honom na no na posifo de omani di omuhisi ye na chiro mu sada bi biaye omupeso omko wie omuye kire no eye biaye bia sabio eho wan sha asohye betimi aba ebetimi de basabasa ya ba enu nti eni kwaso omoma ho kwato ombebo saa eye woye kire no bia omupeso omko wie no mabọ ban enu ni se mampanyine ataya Kasiebo Jubilee House ewo na oye kire no omso omde ekwakọ wie aposifo echem so mo kwan yabeyo yema mo kwan yabeyo yema mo kwan na posifo dimnika ekwa asendi bia sese Ghana se bibi enkoso na obi antene wase won ye de ko ni apen pharmacy bire ento mo de ko ye no na court so mo de fen potokasa mu se injunction no se won mo fa eye tabo no kwoto oye che no so na nka mema ne maso kura na so eye sa ekuoi kire mu se omonsa anka injunction report bi a kire se yesi de tabo no ato oye che nti omkwa akoye munyai omsi yabeko yesi yabeko ndi yabeko ampala parasa agro yade se fix the country free wo mu ebodemu ewo okwa 37 military hospital one model kwa ene yeso wo mododo na nya asem ketwa 21st no na posifo hu sada bi enkrofo maso de party sadia wo mo so behwe na bambo bia oso mo de ehihye so bi om de ahihye so na afi kroma hye se Jubilee House one mo no omo emma eye one mo eyo ye kire enko ho ne mo ampa eban gie ni mu ono ewi akire ni acheche one mo ye oye kire ni mu maako aduanan enkono 49 ena chese ya che one ma ensamtwerafo keka ho ene nipa penyufo mu dikuo da ni mu nyina ye oye kire ni nyina no ye cheche wo mo na tie sa secret wo mu nie eno koso ewie ye no ana afei Ghana wawade tua asamaba obia ebepe bia kan etu obia che na dwene se oye che na omu yei yante se obia to abo yante se sebi obia tutuo yante se obia koka obia de agu ana obia se japade bi etike beka ne se eye peaceful eye demonstration na kekọ so no enti ade na posifo kwa do omu kwaji mu amakwatete o madesi a sisi ase oye che se akwa dane bibia wo ne mu yi ana ade no kura so no mosima kwaji injunction enti we ko mabumra so ka mo ntwan eti ensam no gusu ekoso obia dimu nkomo ne bie no ana face the country omu convener eno eye Oliver Bakavamawo wono aba abontene abekirem wose sa secret bi wo
tie secret ne say waso mo face the country for bo mo trim poso mba ye oye kire no ewo afipinu ne aduonu ba komode eba no aban ya wote suoi ne mpanyumfo totoro ne anyintini ne akukudamfo bi no mo titru asoya wo mo na hwe bambo dwumade ntotua so National Security Ministry no ana afa asom risk asem totua so finance ministry afei Brigadier General of Ghana Armed Forces wo mo ne eye mpanyumfo mo ye majiso mba be ye oye kire yes fix the country for no ko sinkonya wono eye Oliver Bakavama wo yi wose ne watemu bi ate so komo defede formo aso ko munya oye kire ne ye ewie kire kura no na ba ye na adwiso ba mo sikabotie no esom eye America dollars no 1 million so mo ka so be do ye kire na enu ati aban so ye na adwise obe power bedwa kuo na commercial na mpanfo mu di oye kire ne mu nyina no ye do ma wura aban no dibiremu na je say mo appointment Ghana ati orura eye voma wona kasa nsebu anyina o anu achem sensem ekwoso no na se obi kasa waboa nkomo bia nkoso saa wono wose wabre mu esi nkonya nkomodidie ne koso ni nyina no wotwe ni nyina digu ahoma so a chese wo ho recordings wo no ma obebo ma Ghana obia tie bie sade be ya danse enso ebebe mu etu wose die koso anei ya checheche wono mo ye oye kire Occupy Jubilee House ani sa eye Occupy Jolobi House wa amafo anto mo ase apolice fo do mo agye mo cheche mo krofo no wo chese enya mo nwanwa esa se ke defede for mo se ko munyai no mo so munyai ana mo guso mo ya ene yakofa we nyina de aba no mo se o ma ye krado so mbe konkoden o mbe koso ayo ye che no ama aba na hunu se niema ekoso a enye wona aba mu no e wo so wo hwe no ofri ase no pa ano so ano se de be ya Ghana ye nyina ho beto yen na sanse ye nyina ye ntro man mu na ye mre obi ansam na nimfifire na nipa kakra bi wo mo enjoy wo se ano de alabraka. They went as far as offering us $1 million. They offered us to set up a committee and appoint us to government positions in order to stop this activism. This was made directly to me and other leaders of Fix the Country. This will be refused. Now, this conversation was had at the time with the Minister of National Security, the Minister of Finance, and a Brigadier General of the Ghana Armed Forces at the Safe House cantonment. These are information that are verifiable. We recorded that conversation. If people would recall, when I came out of jail, I had made an announcement that I was going to disclose the details as a secret, a meeting that had taken place and some of the things that were said to us. And later, I received several calls from people in this country and refused to disclose those. This information is not something I'm lying about. I can release to you information and calls that the Minister of National Security himself called me while I was in the UK, inviting me to come down to Ghana and at public expense. And I rejected it and paying for my own ticket and flew down to Ghana. And so for me, I know and I've always known that, and there's nothing that I'm saying here that will surprise anybody or shock anybody, that we know that they have taken every kind of attempt through monetary compulsions, through violence in order to stop what we are doing. But we'll continue to build. And we are demanding that if citizens really cherish this democracy and are interested in the future of this country, then they will show up and stare down power. Ahenkan FM. Hey, Ghana. Ha. And is that a record? I assume Apanyina within in Ghana convener Edema face the country. Na sawa shubo kwei. Wamusu kaubi and then sawa yachira kwaswa kabugurima tamu. I want to this hashtag Occupy Jolobi House no. Ebisu temse hashtag Occupy Jubilee House no. Wamuti titiman. Ora Oliver Bakavama ena wote ne nka no. Na sa allegation opanyini eyei. Ahenkan Kasiebo. Ya sekan fanu nti ye twa ha. Aya asoya omo ana hwe bambo dwumade ne totoye eso. Ministry of National Security. Wamuso de nkrata pie montene so a omode abayi omwanu sansa mebubodi no te ya mebo omudin National Security Ministry and Finance Ministry afa Brigadier General of Ghana Armed Forces edrisa me no kasa de National Security fo no ababayi omwanu na me yente adu amo ka kire ye ne wo mu kire mu se eye no kure se wonom so atetibi se video bi enenam abefo 10 tane so I know eye opanyina wo gyina mu a wakasa no eye Oliver Bakavama wo I no eye convener de ma face the country movement na wo kyerɛ mu sɛ eye ade se abayi no onam Ministry of National Security so ehye se nkomo be ma no sikabote no esom
America dollars no 1 million. Said ye be ya or ye chere bi omo peso omo ye ani nneoma bi omu ni se enkon kan wo memo peso omo kan wasem no e ko me ka o manu apado na nka sabi omo nkan wasem eye no kure se eye Ministry of National Security ani Ministry of Finance ani afia twetwero de ani ntra kukudamfo a wo mo aban ni mu ebie wo afipinu ne aduonu baako yani convener fo na wo mo edi face the country movement ani mu ono edi ahyiamu eno de enokre yen kasa nya nokre nsi esi ye no mu di ahyiamu na mmom ye no mo twetwe nkomo afa wo mo ani swade hu na so mo bota na se no ma bia no kompe so mo ye no se de yehu ne o ma fa ye se bia o mka so mo ya se de besi bia kwakwa wie na ebia wi o ma ni ye no enu tie no mu sinkonya edi sa no baba ne se de bia ntiase betimi aye adwuma na mmom muntie ne ye na muntie ne ye ya amfasi kabotin bia nto amfa ma eye sa mpanfo no mu bedi o ye che na ni mu ono se wo munye na ko munya o ye che ne eye bibi sa de ankoso ye ka kire Ghana fo nyina se sa Oliver Bakavoma wo ensema wo keka no se ye sike mo musika ni ade no sa Porsche ne de ye pacho mo bia nya asuntie eye ensem bia enya nokure kontompo ne nokure ya se enuti eno ye pamacho ya huru ye nsafiri ho ye nim bibia fa ho sa enya nokure ya nfasika bia nto amfa ma wo mo sadia be obi abehu sase ma ye ka ye nokure ti no ye ka kire Oliver Bakavoma wo se an wo record ye sa recording no wo no won famra bontene document bi e ka ho etesa ampa ye mo musika se ko munya o ye chento anase ye ka se mo musika ni appointment bi no wo mo fa ho adansedie e famra bontene na Ghana fo nyina wo bia fu na ni hunu ni ehu sampa de odi tro no ye nyina ye hunu enti ebiem ne kwakwa mu no se de ya ka no ye sra Ghana fo se sa ensama wano mo keka no enya nokure ba kokora se tima mu nyinni eti wei eye Ministry of National Security for amanu ya omoso de aba e de akwa face the country convener Owura Oliver Bakavoma wo eja wono so na allegations ya wo ye no na mede enso ama wei na obi bebusa o say okọ koye den Ahenkan FM ai muno mu kosi nkonya koye den obi so be ye no ye kire a aposifo no muno mu bekasa se da bo ye kire be bia mu di kwase do muno mu ye mu fa nkwa na aban mu panifo muno mu kosi nkonya se o munya mu den ye muno mu kosi nkonya se o munya mu den ha Ghana Awurade Nyankopon edio na yada so wo sa o ye kire yi ho anu nam so bi ama eyo panyini ba ko a woni mrase wo ye private legal practitioner ewo potokasa amuo Owura Martin Pebu ana ono so kire mu se sanne ye ni suban a aposifo da na di ewo ebobosom da toso aduonu ba ko afipinu ni aduonu miensa #Occupy Jubilee House demonstration na omko cheche o made hia makoma akwa aduanan kono no wotese antwaye ebiem eni Ghana mambrani babia na sabi onso mfane kura akobeka sabi yo sa suban ni ye suban bia sabi ye niamahunu anase nsemhunu esanse obi ya no ye kire woye tena woye no wona wo sie so akwaje injanse di atoso etisi akwaje injanse ana wakọ eya asandi bia akwaje tumikata na se wonu mwa ede sabi niamo sam no mu di tumi aso mu nsem akwaye oye chena edi ebem na wase woye de wase woye ni se omabumra so eti we wusa beko asandi bia wobiem na ka we no asandi bia ni mom amoma so twies de fense contempt no sense o man fa ni die amma eya asandi bia no na mom wa wo so wotemla se ani mra wa fa san hia na anya adwuma wo sori ya wo so akwache won ma de hia no mo a chese eno no e kire sen enti Owura aye lawyer Martin Pebu kire mu se aposifo no so o ma tietia mla so de tumi aso mo nsam eti saade no mo so ye no ya de a eno so etia mra pa no ne de na yampia no otu nya no de bi emma police sadom kire IGP Dr. George Akufu Dampare se wono na tres yanhwe han ma saade we ko so na omo amuni mra temra se
no so mu bu mla so a e de no pese temamufo no ana so mama no wo so eye. Oh, yesterday was Black Thursday. Yesterday was a big retrogression in our march towards a better democracy. I can't believe it. The police were absolutely lawless. I mean, what was the basis for the arrest? People you sought to prevent from demonstrating at the Jubilee House. If you could gather 500 policemen to come and cause arrest, why wouldn't you provide security for them to demonstrate there? The main point is that once the police say they claim they've taken the case to court, then it didn't lie within their mass to do a preemptive strike. The matter you are talking about is before the court. You say you filed an application for injunction. So there is also an obligation on the police not to do anything to render the proceedings a nullity. If there was evidence, you would say that it's likely a court would punish for contempt if you were served. So the police had to gather their evidence and then file an application for contempt, but not to arrest. That subsequent barefaced lie or wrong law that they are doing on lawful assembly is wrong. That unlawful assembly can't apply in this case. Why? Look at the Public Order Act. That was what both parties were using. And the procedure is instated there. In which democracy? Kwame Nkrumah's Ghana. Oh, the police have goofed. They've goofed. You see how Ghanaians were just too quick to loud IDP, Dampari, say. Ah, the Dampari and I'm budget so budget so no. You see? Sima with the easy boba. Ah, well, Tiaja and also so I don't know. Opanyina wotin nka ye mlanimni mapa. Ewo my koko ganem ya Owura Martin Pebu ana de chimama. Wotin nka chese ono so nani abre pa. Nani abre wo apolisifoɔ so chese sa suba no moda na die no entwaye kura. Na we kura de sika matwafufu amna tonkwa mu. Yasi ade ma monyo ye che ne makwakoye. Tuwe kura de kamera na dimu pika kampanifo mo hwemo ye kire course betima atwe o maso wo kwa bia so na yisi a mutimri kama kwache o made sie se muso mabu mera so enti yisi anwa de ne yenkwa yenkokoti aya asemu ejabusuafo no na mede wobako aya santimantamu mede wobako santimantamu na areho pa ya areho sem na mede enso ebei na mo adwentia ne mra wo de manangusu amra amafo gusu amo eso agumo ede eba wa Facebook no untimi ntomfa wo no fafa 0533 898 915 0533 898 915 na afi no me mekenkan enso enfama kama na mamefa nkwa santimantam wan abusuafo yenka bi hyemu yante kura kutame yanti jame ene yeda sori ye ni hu se jansam ni nanam wiema tiaja yeso yeboni kohwe sede no mase bi eko asantimantamu opanyini yi woye opanyini a eba na manyo semo odima akotene pa MPP amanyo kuo no susumu no wodimu tintima ya chese enya asem ketua na woye obi a oye businessman pa ba ni twadie mu a waben akwadiri wo mu a chese enya asem ketua wo companies ahodo a wo hyen ko edi akone aba 2M Express sa company no ne dia na opanyini wotogu so ewo amanyosemu beye mampe kafra obeye mrase badwani ede ma de hye omo bantema bato empesua so afimpino ani du ensiamu na amanyoko no twetwedo ne ani ntakukudanfo mbom to abama ne se wonhwe ne wonpem mrase badwafia kunya no fama wone mo ampa wotogu so ebeye mrase badwani de ma wo mo afimpino ne aduo no wo ye na adwese kosa be komrase badwamu biem nanso so Owura Francis Asenso Boache amane kwan anyeso amane kwan so kotata nemum wo abato chiche emu ono wonamra kwan so acheso ne buani ewa MPP amo promise ni mu nanso oye ya Francis Asenso Boache yi ne hwiwo se tu enti afimpino ne adwonu wanya akonya ansanso anyina prem na sebedwafie akunya no ebian fa ma de hwe mo batoma bato empesua so MPP dimu na opanyini anu achi wanti ana amanyokuo no otogu so achese obo amanyoko no dawuro pa kaniama pa ban na ye ene aban no eye de kire Ghana fo a na nya asem ketua opanyina mi boni me kana asemi eye Owura Daniel Ochem Aboaje Owura Daniel Ochem Aboaje enei yeda sori ye obi sori no opanyini yi ye hwese obesori ya hwani mu a won sori payinfo ekowoso na ade achi o akokwa agbowo budin
Ocham unsore budi omu ye wan sore tade sima masam na okasai Owura Daniel Ocham Aboaje waka nkyena gu wa abraduane esi eye ejaso former member of parliament for Bantama on Kantias for hu biem okọ areho pa na eden opanyini ja media minya kwanya ne nante kakra so nsa asante mantamu die na eden owo di dombeko pa fachame ya na so makonim Ahenkan FM enti mayefo adwenche ntoa so ansa kra na de wanhwa areho na koye mo opanyini okọ dia ya no tinipa onam wono ma de wuye bia no no wa hwede ye Ocham Aboaje ekọ ehu papa ehu adu asante anu ose wo aye odan wo hwe no chese ye mogyanim mu na isi agana no de ekọ na no odan yate a adu asante ye da ase Isaac Edu de ne de aba anu ose NDC for mu di agrokra hwe ade ya ye bedi nkunim 2024 ewo henefa ewo henefa wasimu ni nkunim wo bia kwa mitela no anu ode ne de aba enti kwa mitela udi ba ko ni Isaac Edu na okay ya Isaac so de de atum no so achia ya ne awama ya iko ya ye ya da se nana Adusi Poku de ni o anu o kire mu se the only person who can succeed the good legacy of President Akufo-Addo is Dr. Bawumia. Yate ne de no osini po betimi aboa na nyama pa na nado danko Akufo-Addo eye no obetimi atoa so Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia gana mampanyini abede kire yate Master Planner Junior Akan po kire mu se Kasiebo didem na edewu afe waseme moden na menchia lawyer Jerry Ahmed Enfama no Weja Bawi wachira mu sade so mo no so mo hwe na nim tin wa mo ehwe na nim se obehwe na wa be prem na se bedwafia kunya no ede ewo ede amagwo ne mo na afekwa wato agusu adi nkonim na wakom na se bedwafia be soma de hye wo ne mo ho ne mo yate enti wono so ede eno no afe ma menhwe SMS ana se WhatsApp no so na menko brane de anya asome kosisi we chese okay Master Planner Junior Akan no sanso de fa hade ba ye no mate na o mete won ka cho me no wo grudge Master Planner Junior me no wo grudge pa